Anda kembali di Kompas Petang. Saudara, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong meminta para pemain bekerja keras dalam pertandingan malam ini lawan Arab Saudi. Tak mau menetap kekalahan saat lawan Jepang, Coach Shin percaya pada pemain Timnas menghadapi Arab Saudi. Meski persiapan singkat, Coach Shin menaruh harapan besar pada pemain agar berjuang lawan Arab Saudi. Terlebih Timnas sudah punya modal baik, jadi bermain imbang saat melawan Arab Saudi di Jeddah. 짧은 시간이지만 우리는 사우디랑 경기하기 위해서 잘 준비했다고 생각하면 되겠고요. 일단 우리 선수들이 사우디 제다에서 첫 경기를 힘들지만 잘 싸웠고 그런 부분에 있어서 우리 선수들도 나름대로 잘 준비가 되어 있다고 저는 생각하고 있습니다. 사실 내일 경기는 우리 선수들이 얼만큼 원팀이 되어서 잘 싸워주냐에 따라서 경기 결과는 분명히 달라질 수 있다고 생각하고 있기 때문에 저는 우리 선수들 믿고 내일 경기에서 우리가 최선을 다하도록 하겠습니다. Sementara pelatih Timnas Arab Saudi mengaku akan mewaspadai kekuatan Timnas yakni serangan balik dan skema bola mati. Meski demikian, Timnas Arab Saudi siap menghadapi Timnas Indonesia malam ini. Indonesian team are strong, well organized. And they are using some speed for the counter-attack, and also very dangerous on the set pieces. So we prepare very well this game. Like Abdullah said, it's a tough game, but we like this kind of game, and we have to be ready tomorrow evening. Untuk menghadapi pertandingan malam ini, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong diperkirakan akan menurunkan skuad terbaiknya dengan formasi 3-4-3 yang menjadi andalannya. Dengan penekanan pada transisi yang cepat antara fase bertahan dan menyerang, Martin Paes akan tetap jadi pilihan utama sebagai kiper di sektor pertahanan, dan Rizky Ridho, Chai Izes, dan Justin Hubner akan berkolaborasi sebagai trio back. Di lini tengah diperkuat Calvin Verdong, Tom Hai, Sandy Walsh, Ivar Jenner yang sebelumnya tak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning akan kembali memperkuat tim. Sementara untuk penyerang masih mengandalkan trio Rafael Struijk, Ragnar Rotmangun, dan Jakob Sayuri. 4 pemain Arab Saudi diprediksi akan merepotkan skuad Timnas. Pertama ada Saud Abdul Hamid di posisi bertahan yang kini merumput di Liga Italia bersama AS Roma. Di lini tengah ada Faisal Al-Ghamdi, main yang satu ini juga berumput di Eropa di Liga Belgia. Sementara di barisan penyerang, 2 nama ini yang perlu mendapat atensi adalah Firas Al-Buraikan dan Saleh Al-Shehri. Keduanya sudah mencetak 10 dan 13 gol untuk Arab Saudi.